nanso obi wu a na wona mabrabom na nyama bi nkoyi wa brabom a ko gina ne nda so sra yankopon fa so ye we bisade ma wana one thing na meka kire obi ohweme se wo de wona mabrabom nyama ye mo ayedin ama pa woni bebi esi wo ma bebi esi wo papa abebi akoso kone nda so na ko bompaye but two as well na wo ko nna so ko bompaye no oba ko de obi no ko bebi no kire ne se no ne bi nkomo no na introduce the spiritual father na ma no so ama ne sa akwanjere oba ko so ne de ne se or the wo we sunsun djuma fi outside the country about my ma wo mo ho a wo bompaye day out no so ma ne sa akwanjere NPP raise wo ko nyama ekoso pa nti wo contest obi engina yi so therefore penny na wo kan defense ma frɛ ho ne ade obeka se yem party sane ma no wasori dem ma obo pa am frɛ wo gosh sama na wo asori bia frɛ sama ndada woni ma Abraham ba frɛ Abraham yankopon Abraham otiase MPP flag bearer race me prophet Adona minimo bia na difu etwa ne ho ehia no esoro lie na esoro me lie se me panse nko beto mi nsema nka nyame bekasa ona boka na Japan akọ difu nka nsapen sunsun sori kakra nti se nko nya sunsun sori difu no so bone kiri doma nka beboa no virtually no strong we Dr. Muhammad Bawumia wono so ne sunsun ma hoden te se ona na yere na ogina nechi nti me am gina prophet Adona se obebora se papa sei na ekoso nti no wadaroma ehia se so don pai mo be gina ejia na ne ehon the tube of penny ni ane sa ne yansu yehu yi kire mo penny dane na yansu ye pie bi gufom na ye pie bi gufom o se politicians se o mo pepa wa wo ni edi for ye free pa wo munya power ni wi na edi for ni problem because interview bi wa di for ni bi hu aka abusia sa brady internet no so ayehye pa eneme saka prophet Adonai ewo menche wa hase ba bidin comment na so be nya be nya daje na da heduma di ewie sa brady odi oni kopi mu ewo internet ne so a nyama so ayehye nyina ne se onabo kana kopre ko Japan ne Dr. Muhammad Bawumia aspirant emienu eyengofa April to me den ewo NPP amane konum se flag bearership race no betimi edemu kunum na abusia sa be wo mmienu nyina edi wo mani ache Dr. Buzia ne naso na Buzia so aye politician ti asembisa ne se enna na wo mo course na de na eka ewo sunsun fa before ebusia e bopri so for wusu bempa na kacha wono so kire se sa brede wonye adwuma ye hu biem onye fasting enwu ifi se enkrofo bi atwine de penkrofo ba na twi omu de ye kohwe mu a na eye NPP fo bo hye bi a wo hye revenue wusu bempa o amaso na na ma ene revenue wusu bempa etu hofo kire se sa wo yamanuni ana sempo se obebo wo bi ewo papa ye kwan bi so ene woni pakọ na wo bo wo woni o lawyer ni ono so ni na ne yasensan fi se wiase no empenifo kwa sa wo bo bi agi receipt wanyi receipt me bi atwa munti no amonyafo na fasa kwan so atwine di me sa ka Reverend Adonai sai ba bidin komo me sa wo ben ka me ho ne mo di fa kwa ba na fe yin nko odi fo mo akwa ba na papa bibi aboko abo ade yankopon adom bibi aboko odi fo sabe Onabo kana kompre ko Japan ene Dr. Muhammad Bawumia o mmiri nyina empuni wo makwa kochia ewo Buzia na so bia kwa kosere mpaye ebeba ho ne bisa se eden na eka ede kire mo na menyu wadwenche overview fa ho fi se 2024 ye beto aba no ye mampani ene wote akonya so ye mampani drama ni wono so ko ne papa na so eko performing rituals bi wie no ye to aba ne wie na wodi nkonimti no overview se obi ye to aba na obi ko enna so no de na eka me da se no asembisa me ti ahwefo mo hwe ensambre me pai boni so obade yankopon ye obi bia koma so ebisa de ma no na nhye ne die nya MPP flag bearer race na omo call two aspirants omo call omo former leaders ni biwo akosere mpae bo se onta omuchi na won kunimbi enye wo dia nanka enye adebone se mia yehunu no na kona onipa no ofrim ena ho makone ndaso akosere se awurade mboa ade ba ko aya na meka ne se obi wu a mfaso wo ne so ana mfaso ni ni so onipa na wu mfaso wo ne so ana mfaso ni ni so ene ne mi ma se mbisa nipa wo mo hwe sambre yari nyama bi ahye nipa tirim so obi wu a wadane saman nti ehu ni se obi wu a mfaso obi eni ni so bio but
eye eyintasem bi anka nipa dodo ewu emu eyintasem a nka bebrebe ni atiti bebrebe ni disappointment ni promise fe bebrebe a nipa bebrebe face challenges wa brabo mu kaminji ndi se nipa no omo beko sa atiti ni musa adentia yebeto aba 2024 yen current president otisui okone papa nda so ekobo mpae nyame boae amodi nkonim nanso obi wu a na wona mabrabom na nyama bi nkoyi wa brabom a ko gina ne nda so sra yankopon fa so ye we bisade ma wana ade agidifo bebre nim one thing na meka chiru bi ohweme se wo de wona mabrabom na nyama ye mo ayedin ama pa woni bebi esi wo maame bebi esi wo papa abebi akoso koninda so na ko bompae the one secret thing nipa bebre ni mu abrabom se ko aso na ye bompae se me am ye di for me ka Holy Ghost abeje so fire Holy Ghost abeje so fire but se wo maame bi papa bi wona na bi ewu na abrabom na ebu ebusuan mu nipa mbo bra na ensi wo muyi a so fu be ka cho se samanfrenye okay one thing but leaders need try and say akwankyere bi wo ho se dumbre mu ye den wa brabom na odihie bi afrimu na se difo kona na sunsun nipa kona omo akwankyere omo wo yie na o chese ko gina o kasa ye adwuma but two aspirant na omo ko nnan so ko bom paye no ni ewo mini oba akode obi na okọ bebi na o kire ne se ono ko bebi na efa ma no le bi nkomo no na introduce the spiritual father na ma no so ama ne sa akwankyere oba akoso ne de ne se odi wo sunsun djuma fi outside the country about my ma wo mo ho a wo mo bom paye day out no so ma ne sa akwankyere aspirant ni mienu honorable Ken and Dr. Muhammadu Bawumia ena ekopre ena wobia spiritual person no amano the same direction no say ye ma honorable Ken say won konna ne so ena ma Dr. Muhammadu Bawumia so no so konna so odifo esi den na osi ba ko ye malam no akofre omo de o maba no mo eye nem egu fom ena mo de sa akwanche ne bai ba ko so ekọ spiritual person bi ho na say spiritual father bi ho ena no so de sa akwanche ne bai esi den na sunsumu fo me ritima the same akwanche edema ko fi ni yesu nyame baako okay na ne ati se yankopon ahonhom oyusu wo mu a eka nipa ho a ye de bobra no edoso nti eka ne se abofo ne ye bebre obia ne dwuma oye nti sunsun nipa bi wo a me metumi ama direction bi obeye ebi wo a na oka ma so ma direction bi the same at the corner ye pe but one ya direction betumi aye we need be different we need be different na metumi ama this direction a ko share difo bi sure no so wo hu ni ndi so metumi ama the same direction na mai e wa de kro na munya mo pe no okay nti we need the other side ni ye sunsun nipa bi o mu fi bebi abagana ana wa mo sa akwankyere o ma sa akwankyere and as I say, I can't the same thing, but two different people na kwankyere na kwade am baby say why dey na be farmer no na wo ka sem bi say samanfre asofo ni bi say samanfre enye ni ade odi for say bible ka say ti samanfre sa tama Jesus ye be bona sem bi mu na mu ye den ma no ofre hifo bible say ofre Elia no ofre Moses. That time the Bible say Moses the Israel for call but as no we are that queen. Jesus by na Moses in Tiase. Elijah na call better John the Baptist. Tell my Jesus call people on so bomb pies just and can bet you ma crew inside me home. Moses ni Elijah by him. That time na John the Baptist ni Trinity among Tiase. Ba wanko hanko fresh ankofo no saman wo ko bo ne mpaye e na wo mo ne bae nti won so no so ko bo won so ko bo wo mpaye won so anko frɛ ne won po de mpaye won ko gina wo kasae e ona no e hye menumnyam but we de Bible say Elijah any Moses won pie fi munkum mo bae my Jesus won one on one baby wo mo ko ye eye enna so won de won po de candidate we de wo mo ko ne nda so but Jesus need the invoke wo
emu pie ana meboa because we do wako janda so na wakasa ba Jesus no dia ne dia Jesus no ko Jesus no ofre won Jesus frɛ won cause ofre mo pie ba won ne ko jina so kasa keke nti edifo na wama na akwankyerɛ no na ese ne oyɛ di ekiro bɛyɛ every way say won ko nyama ekoso pa nti won wo contest obi engina yi no man in pipe bondos nka nyeba bua won no party na nkasa as a body no the leadership of the party no nkasa no minimum spiritual father aya odi party nechi it is say obobra wonya shurushu nipa wo abrabo obi e wedi ye bia woni ngira so okay nti say party no se mu ni ngira so adifo bi gina mu chidia and na mu wedwuma ye edu say contest bi ba obi e bi obetu na nam afa party enyi ni power wo mu chinye bebre ebinumu fa but ni amu kwakoye ni ya na ebi e ho a mu wie ebi be demand na seda ebi dia be mu be sacrifice ni pankasa so therefore penny na wo kan defense man frɛ ho ne ade obeka se yem patisa ne ma no wasɔre dem ana ye dada obompa amfrɛ Holy Ghost onye so fire okay sama ina na ofrɛ no translate kwatwi mu obi oti me bia kasa woti me bia ufi Holy Ghost one kasa translate call kasa sama na aso bia frɛ sama dada unim Saint Paul Saint Thomas unimom okay unimom but obompa ya also be invoke Saint Thomas unim Abraham ba ofrɛ Abraham yankopɔ Abraham otiase ontiase nti se man frɛ na asofo no ye ba asofo na nkasa enim aya no wo mu ni say Jesus ko jiro bi national fence and alpha folder water and alpha bibi di gusu and say ofrɛ sama nda bi yes anet Holy Ghost osama konko ofrɛ sama nipa bi owu atofo ni kra ne nam ni shushu me ntumi wura anko nti on nam nti wo tie me frɛ na oba aso bi ayi bi Pentecost matter name them every church ye bi but one thing about the spiritual worker ye sunsun dwuma na ye nim no ye kire say ni obeja be bi akeka mu no kwa na koye say na ni ye simple bi be kokko gina ya ade e carry power more than we just be a team na unim sunsun kwa ofre okay ye ndeni mo na mo target say ye mbom no ye ndeni deep dodo because ofre Holy Ghost unim Holy Ghost kwa ofre no nti ofre Abraham nyamia Abraham no ntiase wewu ba woni mu na kodwa tabi adwa menu bi me na adwa menu a ochichire ebusuye mu nipa ye bobra ye hu ye ho ano beda na be shoma daye na chire ehu tade a wodi dru ebusuya no beda na di chire mo madai so pe mango haban mango local one okay pe na haban ben bi no tigu sunwase na kasagu se urade minim se odi tumi ahye wabodi mu dada midi gum sunwase me pese me hu ebusuya nya abakwasem na ona na bia wa meto na obeti mi din bonidin se na no shimesi ma betu din ba ma meto na no shimesi mi beto ba wakogya me ebusuya ni mu nipa ye kwa ware yeyi etu kwa ye bobra ye hu ye ho ano yare ahoro na edi nya awo hu ye de maye ye sikasem ye ba enkoso pese mi hu ebusuya na bakosem na ebusuya na hintade ebusuya na chiwade bedana me da besuma dan na chirem ebusuya no ehina mu de ebusuya no ko jae ye be ya cha na hwe da esuya baba da suya 1 week we hu ni nyina so wa da esuya mu wakata okay wo de koso da so na bompai e be ya ba ori fonza ye man bia ye firi mu ye fa ba yisem onye hwe ye dia ba yisem di pa enti ni bisa se e bia wo ma me ti ase wo ye beifo so wa di e beifo ona na wa ba ko no ye beifo sa beifo na wa wu no ono so betimi afre de saman se ni wo na chin so ngra no bebo wa na what say o kamba mai beifo kwa me na fa so ye beifo okay one thing shushu muduma ye na ye hu na ana me hu se sunsun mu wiase ya ji wenu nyam e de akwose botrubim ana ye de akata so o ma me bi otifie ona waji wenu nyam want bi saa de ni nia no wo mo ya wo ma ha
Therefore, be a call the book begin upon to issue. So, Simesi now, Browbren, how? Said by Yenny, One more share, one must say, before I want my boy, maybe one and maybe one for bidding one to bidding. Say, Browbren, on all before what you might say, because I said, Wabra at the senses I have an answer I am by. Wouldn't be a bisan. Therefore, to my cup from 3 years soon, Nancy. Or that point, I be or yo. So, I know you before we shall trebuchan. I have been say, or quiet can't sense a mitron. This is a yabana, we ain't what time as a stir and yaman koi. Shushu may be my young. As I was a woman castle with the Luna. A young Luna. Would you forbid any more? Oh, yes, it be possible. I did be a what to be all. Okay. But one thing is there. The young couple more shoot to me. Now, both for count. Maybe both for pa. And I'm both penny or Dimichi. Or because as a man pointing general, only Shushu man what the only panic. Shushu would do a young cool name. Did you for me or tissue? Some say, on point to be to that. You bear A, B, C, D. Yeah. There is a wabra 1 hour born. This is a ba. And then it's a yamba. Okay. No, I say, Utia, missing what a drew a friend bum. Obia asrobe one and the fire near. Obia and the your one and to me Ghana. When you been no bet to say. One maybe say to him say, Yarene Hound, a council brown. Obas I see so. Na wabra boa wabe chimno, ube to Yasoka. I said, we bisa nipano. Ni yarenichi. And now our reno onion, Bushana Pamben, the Wibushian. I said, we be some wood sham. And a one thing say, did you could see our brabum as I see so coba. They say, this will be ye Jumama. Now, quite an instant now, was that is all can in testament we wish you much lower 1 wow. And you don't know what come when you're down also. 1 wow. One thing is a woman. Nipa be as obedi if you be a dear. Okay. To me, a bushim be a genoma, dear you. It is a different year, Juma will be a one a braboma. The Bushiani, me to me now, pension or Bushiani, dear money pana, forget it. The only penny organa, almost the brassica will miss him, but will do Bushian wago. A Bushian be able to nip about quick pim or pim as a cat into war. With the chromate to coin a baby. What is scared of Sicano? 2 years we should be assured as a February Bushian Munipa. But one thing is said, I was so born by. Now, Jimmy Sicano. Not to me, I'm not quite a scanning the crown, son. What Jimmy Sicano? Okay. So, yes, sir, never be who have been doing common braboma. When we share business, yes, and Yaman Koyi. When we share brabonas and Yaman Koyi. But in the moment of 50, one will be BB and PK. Because they are doing that to me, fear bushman, you will name their popular and say, the fear bushman, a shoe. Young fan will not make shoes from this, you will feel it. Okay. Until the catch your name, was a dependent to shoe man and 1 hour. Forget it. To both was you are a common show, shoes from one show. A different number break and go, a soft one number break and go, loose, yet a cherry, yet by style. Anytime you want to organize a revival, be a dependent shoes with an idea. Okay. So soon a windy pass you get me. Say, wow, ni shoes from Nankasa. I am negotiation. That by Jesus got to then in Wusuanan. Want on a Casa 101. Time I used to call 40 days, 40 nights, you know. Bible says, bon, some man who could not people tin. And then a course, and you deal in a course. We are saying, amazing, we are saying, amazing. Yes, we deal at their baby mean to the far baby, I mean, family. It's Abrabo, open to me, and we will show me, open to me, and will mine, open to me, an organization be more, you want not quite. Ah, yeah. Me MPP flag bearer race. Me Prophet Adona, minimubia. The different kind of ways, yano. A strong lie, natural me lie. The same person called told me, Sima. Can you remember Cassa? Me no ye interview be. Okay. I'm a catch, I say.
me bo candidate bi di member ni din say abanna wo mo beto say free and fair ye djuma obenwini hands down na say we say nipa na call campaign obi one constituency bi 2023 wo mo to aba no onya zero wo okoye no obisa senti mu amon bia anto aba ma me wo to aba man the videos etrese wo mo to aba no wo mo video ya wo mo de bae ba wo mo kan no ho no onya zero and say pictures na aba social media mo bi ehwe bia dentia so bi etimi akoto aba na aba na yira ye be sesa na ma ebi na me pese bra me ho na I don't want that thing. Okay. Utie na kanwa na ya hwade odifo ye be hwe se wo mo mienu sa be mo nya kohia wona ne so enti hwan de na eye adwuma na me misa so ka bibi se mampeni John Dramani Mahama o be weni aba ejina ne papa na wo call ye so e de na tre se na no wo call so ne mani weni aba ne fi se e bia na sa abe no ne Dr. Muhammad Bawumia na ejina wono so call ne papa na so na video no video afa so wanko ono anko it's a day ne dia da se enana Mahama call so no eno ne bo an man enana ye call so na ejuma we djuma be ya asa na portals na bia sa na universe na accept election we am to 2024 no nipa afabidi ni gina no shunshun no na ho ade wo fom yes and nipa bia wo ni gina afabidi so no ne chi tafo ni bo ne chi do mo shunshun mu no hu say ye we difo ni asofo bi wo man mu a yankopon amontumi okay upon woni pasunu one day here all the back bibia from any day so ye woni say nipa because Jesus Christ now buy him every baby or we act say nipa kokotu say ye ton ade wa so dem no the bo anjo so but man case on nka ye ya be we say o ye difo o ye nyame bo na da na wa twe aba ogu say Bible say fa atiaso aba ti akwala no na wan fi ni kwan nti Yesu say no nya wo ye ne de why can sempana nipa so ode nti otwe aba ti we difo ni bu won de ye bi won mo kasa bi wo be hu se won mo ye nipa but e ban shunshun musema won ma be nti se wo hwa afa bi no o target difo ni asofo ekuku dan wo man ni mu pa no go onim se eso won wo de shunshun fe eso we di eso ba ye kaboma e ye strong than me kwa me de okay nti na ni brace organize say difo yo no wa ko baby hwe me obi ba no me kire se kwa isi ko si mesi me kire no straight yes me ye difo me kutanya me abofo na me de omo ye adwuma but e du baby a we say we baby an line ni fia no line baby edu difo we dina se line mu nti man kwan okwa easy man say wo ama na obetwea ma abedu anet odifo sabenya ekosi emma enjib dodro na adwene franco se ne sabede ana asese de se ehia bibia ye call na so a ebe ya mai nya call ya o ejina ugidie so ade bia hu obi obekire okwan na wakire oye ya eno no kwaye yes eno no kwaye hwe Jacob tu kwan ena wade ti ato oboso ena wanda na wasodaye se nyame abofo odi afurusani ode bo ni si wotu hodi o nti se wa sori din the better that means obo no so ode bo wuso but me Christopher jitum better one check then check but they for pem no your bro emma ohu akonati mo hu nyame e chiri kwan wode woni mo bia ne ma me fa challenge bi mse wo ha onu sisi so wo ba ko ha wo ba ko ha eya to ne ma me line mo on pe difo bi ne ma me na nkasa na owo se eyini mu no obekire no ho adem a waye ebedan aneti nti mpenivo no ma ko nda no so no mo se pa na be leader da okay nti open leadership position nti se ade no abrabo ne wona kwan o we buhwe mo bi di ana buhwe no ono di yi twem no bi antumi mbo bra papa bia ana apa ye di difo bia wa ben bia obe ya kwankyira horo ma ba later obekire ho se ko bompa ko gini ye die na obi edu pemi no obe yi ho no obe ma wa kotua so ye wa de abeye na nipa na we firi mu na no ko di ye buhwe no mu
obetumi acha mo akone nda so ada se obekwa sand tie won nda so ada se obekwa bom pae wo so eye kwan ne bebre aye kwan okoya se ni ye die bi okodi kopemi we busua no obetua so okay odi for say ndi kan say sa do mienu nyina anya ko enane so awie Dr. Muhammad Bawumia akọ ona boka na kompa ko Japan akọ bo mu mienu wan de na be ye adwuma wan de na nane be boa obi ade be adwuma ya dia be boa ye pewi na ba akọ be boa no nzo mienu na ba be witness na ya metiasi ya metiasi we dey obi do akọ di ni moko di won fifiri ni there is everywhere ebi agina nipa o kire o se ko bo mpa no so okay go us ade no high work apai ni ne ma ko the same place that means a baby cause o baby nti wa be ma musu yi my odu aka kire one ab na chiri fu se chale mu organize this kind of people we dey me wa me ka kire odi for ne odi yen hwe ne se boy ne yen hwe se yen fa candidates ni mienu sa be do mienu na hit stage no mo so pa yen fo mienu nyina ho na yen nya spiritual check up ye dika fa ono aboka na kompa ko Japan na yen we no sunsun se ni sunsun wa ho de te se ni sunsun wa ho de o strong okay one thing is also that every kind of breathing. Say, Obi Bano first no be dia no kasa kasa. We do baby nice and the buff. One day be that should die so be chini raten na bi. Na chini pa na kaje say wo scan ekuta ye na ye ama. Odi makasa asemi pen ba me sen aka. Ona boka na Japan. Akodi for cancer pen. Okay. Akodi for Kwame cancer short pen. Ewo. Ono ani. Ntino ne background was susum sorry kakra. Nti se nkonya susum sorry di fo no so bo ne chiri doma gabeboa. Okay, and e ho se wono no spiritual no is strong. We have Dr. Muhammad Bawumia. Wono so ne sunsun ahoden te se. Ona ne yere. No gina ne chi. Oh, okay. Is it Dr. Muhammad Bawumia de ne de ni gina ne yere so. Ngofo ba kro mi o. Omo ye nyama. Odi fo ne wo kai na atwuma adwena si. Asem bia hopes na doye e kan ye na anu ye omukohia ye e wo kantanka ye na se hopes e chia Bawumia but wan chia na yere nsa ye de bia na edu ayi chia wo kire se malam bi na ka kire oba ne se mo chia no wo so se Dr. Muhammad Bawumia ho de gina na yere so malam fo ya be min ka za na yere de malam fo abo me se ahogho abakro mi simple ache bi na wo ta do na se mi se mo amu ni se be bi se mo ankona. Okay. Come on for your name. But one thing is, Abrabon so Obia Sami Mao Machia. Two more. Okay. This is Mina me, Mama Fabia. Any a one hour year, Mama Fabia, Sabre, Reverend Usman Pabetre said, a Juma or yet the woman your phone will jay or bay ya. Among ni lawyer ni ni asensan krada amanya fo no matwum adi wo oh me one thing is me papa kobrate we are too me nti me need our politicians yes god if for kobrate we are no issues sorry Church of Rabbi obi anim bebia na ogina from 2016 ba edwuma ye de boa party bi ba umba power no obi anim ne ekoso nti me am gina prophet Adonai se obebora se papa say na ekoso nti no wadaroma ehia se wo so do pai mo be gina egia na ne ho no the tube of penny na pai boy we dey atawochi ene sa ne yenso yehu ye kire mo penny dane na yenso ye pie bi gu fom na pie bi gu fom na boa Bible say ye di makwa ti mo fa makwa sa so la me okoto aduane a say brody na sisi nyame na boy fa second twetwe bi there's a lot that you have twetwe bi kwa say kwa nyame na boy so bi do ho ansa na okay abrabon ti ase uti abrabon ase a nyama bi wo a say ye di makwa mfa makwa say ka say na ebinu ma kantin de obi afredi phobia office osunsum dwuma de I say, Obon Paya, free. Pai body, me bon paya mo.
The bomb price of body and coupon be a quine mount. One show in your course will be said the embrim, a casana make a sigh. Benson will say, men the dear young or dear mean to me be a man bomb pie. Okay. What am I say? Yam Juma, Shum Juma. You want yama be a wa. Before we walk on all the candle bomb pie. You are before no be a candle company beer. What am I say? On so better. Until obesity and their mouth. The next time, no would the bomb pie and their son. Obesity and cock for the abba. Will be so bad when you be a bomb pie. Oh, therefore, say, Ghana for be cratch, say, a different one. I'm open among your phone to visit among your summoner and Yamojuma, one of my jamma. Check a Bible ye. Or he'll be a yet me see Subia. Yamin or pointing. David long cabushiano. That too naturally. A full enemy. David no full enemy. But tell my yamipo be no opo be a walk. Obe to me Gina more mine. Oko farm if he sells so buy. Okay. And I'm a boy. Okay. Yes. Inti say Obi Kase a different new quine. Say baby near different becan. I know be say a different woman few mining and I won't your mining be. Okay. Yeah, be rough few women. You send the bready for the 2 drop. One for pen, the Panama check say more he number. It's a different woman who no one say a different there, and he say, I say, since I say gay, and LGBTQ plus. As in say, okay. So I don't know, baby, sector baby, Oka conforma, a boom, okay. Oka sophoma, a boom, okay. Politicians, a boom, doctors, a boom, nurses, a boom. Name them every organization be a boom. This is ya so be the year campaign there. No nya power no ba and fi na okonkon to nko hu bio. Adentia. Any for na say when ya guba obonten meka. Okay. Any dey for ne kan any dey na say bibi boni bi ba na di for hu no obokokwa. Any dey for ne dey fear mpa ne keba. Check the Bible no from Genesis to Revelation di for mba twemu ni. Omu ade enye ba o man no so. Omu bokokko. Enya Rory wo amanyosem hu na ya na mamde mu bata manyofo no. Who say one thing ye ka say nia me say prophet Adonai. Metumi a kire say candidate we. Nia me so mehuni. Oje A and B a ya me bi kwan na ma. But okay nia ka who say na me so dey afa baby simple. Ana yesa. Okay. Nti nya me ade ne duma ma ne nko a ene di for say wọ́n fanye ne dwuma oman bia oman no wonye di fo mu hu oma eyin tasem ana bone bi wo oman no so a won mehu bia oman no etom ne mu o ze politicians say wọ́n pe power wọ́n nye di fo ye free pa wọ́n nye power ne wi na di fo ne problem o because eyin tabia bi wo a di fo no be hu aka okay nti ane de yen fa mbra bi mbra o kasa abra ha na beka wa ha na me hu yemo obi hu yemo bodi for me say we ntwa to na for yen fa enkomo esi Sir John ti ase nyame fa ne credit wo ka say be o se fear delegate wo chere say honorable kana kompo kwa Japan akopie consistency bi na consistency no obi say so mo anto aba ma me videos ni ade nyina pie mo ntin so a chere say wo mo to man ye to ma so hu na ye hu ni mi say so obi timi yesu so makwa nche ma e affect delegate e beto aba na poni pe beto aba mama bibi timi ene wo ene no wo hopa ya abaya ya 2024 we pa mo start mo bi so mo to aba de mo bebiri wo ba kese ya nto aba ya to ma ha na de ewo intene na sabe no bi na ye bibi di si honorable ken Japan de ne de okay mabodi according to videos e pie ni che say eye wo man kasa party fu no che say the voter onya constituency and ye nkan ma no ya man is say aha de ahafu ni ni ndosho nipa we 100%. Na say nkofo na wo ndosho nipa 100%. Every general election no. Won so what kire say, won so won kama rare. And say to your man kama na de general election. General election won say me wo di hwe. Honorable kan Japan. Me nim the campaign team the way we spiritual fathers na. Me nim the way I want to see you mojuma. Okay. Yeah, one more 2023. One more choose fat better. Why I want to fast as a son naban.
2024 general election ebisi anansi. Okay. But for be the papa nichi. On what chance say take a decision with this time, no was sorry. One down should I that. Upiso Pobia and Uncle interview na movie I say. What down should I say? Debbie or best standing for president. Wow, so sad I am. Debbie. And you say and come in issue do, but I'm very much sure. One cat or you say no, a banner juma, tune is up and one obey. But me pretty, and one person almost done. Woman done na kwani. Nanka 2023 no ko yidi. Nti no man is 0. Nti wa woman is 000 na yedu generation no so munya 00 mu say kama ayewe. Nti election na mo kono munya very careful. Ya beye buga mu bobo. Ya hay kwan. Udi for hay kwan ho na na de nkomo twetwe no e ba wi aka bibi wa chibi. Ya ka chiri na say Prophet Adona body yankopon adom. Na body a obo de man no e de sayare ahodo bebre. Di say yare bi di unya wo de ochinya unya yaresa. We cardio. Okay. And we su secretary. Obi a wo BP na pressure e how. Wo de unye bi no no ma. Wo si anu edu no me so me say be hwehwe. BP any diabetes and nam wo mu yenuanom. Nti no se obetenase and na pressure ebe kun a and the one we kun and you be na we kun yare bie ni wa anu edru ni asase so nipa bia hye ne so men ko na doctor amfa yare kase bi hye na nka say pressure de anu edru ni obi bi de anu edru within the Prophet Adona but one thing is I mean ton edru mi sayare na we see stomach ulcer wa the ulcer and one woman na say 1 and 2 na din aka o de opa bra ntu nche osoro nti ko bi ewu yem na bewu ahye obade yankopon di enuyam we dompe abati na bam na siatika abati na cartilage obi a wo dompe mi hawo ukotodwe wasira sintin twetwe ana se wo obi wo nipedua ne twetwe no obi wo a wonam jaw pa ni o se ru sabro na ya onye bi no mo osoro nti ebetu ahye obade yankopon di enuyam we hwe stroke abati wo bi so ni bi stroke akana to a ontum ye ne ho hwe wo de say onya ma stroke and now the form of stroke bia onye bi no mo soro nti ayaresa be ba hye obade yankopon di enuyam we diabetes abati so wo de na type 1 and type 2 wo de wo me say diabetes anu dru no me sum di the Prophet Adona me say be hwehwe na bo say diabetes anu dru we dreams and ambitions brain power any higher vibration obi a wo da won so dae onye bi no me bie wo da isu enu ama da isu ya de bia nipa bia ni so di di agro wa brabo so nam na wo so dae enya de papa we detox onye bi no detox ni pedua me fi bia wo ni pedua no besane ama yaresa ba hye obade yankopon yare basa how we activation so power spiritual healing body and a PT2 obi akakra bia ade kakra bia na wo yema hyew obi ehu onye bi no ma yi hu fi mu na ye bi na ma okra na yeden ebe de so be sori ti abo be tu duru ye generation we nipa trim yeden omaya obi eni baji a wati se asema tu ni nua ana ne ni aji onye bi no ma ahotoso ni be ma we typhoid hepatitis onye bi no ma se obi a typhoid di nya onye bi no ma betu ase we so me friend back to send hepatitis and I say obi wa say be person me di to do yendie drum fam model say me di to do nto bom tu enko ubon ho bai se wonam na nkunhie mu bia tutu bi yankopon tie be yefu eya ti keke na ba ya de bia abrabona ye boni ye fo eni hu dosho nti wo ho a na wapeban bo wuchi okay na wapedifo wo abrabo wodo abrabo ye hwini wo abebo brasan because generation we nipa trim yede obade yankopon hiro bibia na onye makoma so ebisade mam amen abusia ya ne Prophet Adonai na atwetwe enkomo no mesress obeja wo comment e wo comment section ho e dia mama se when you subscribe button no so da me da senya me hira wonya yeso a fa kwa we so emi subscribe button no for me ya kai so de be woni be ka ho se ne be na upload ni to mpo ne first person ya wo sabe di aka all the social media handles so ko wa too much gh o subscribe no like no wa share na fofo so enya bi ahwe me din e the dark gold ye be sen share